Gitisi Technical Secondary School. Iri ni ishuri riherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umurenge wa Bweramana, mu kagari ka Gitisi. Iri shuri rya Gitisi TSS ni ikigo cyashinzwe n'umuryango w'ababyeyi Prof mu mwaka wa 2003, nyuma y'igitekerezo cye cyaratangiye mu mwaka wa 2001, haragamijwe ahanini mu gufasha abana b'abakobwa n'abagore bafite ibibazo by'ubuzima, ariko mu mwaka wa 2008 bibandaga cyane ku mwuga w'ubudozi. Mu gufasha no gutera inkunga bamwe mu banyeshuri barangije kwiga imyuga nk'ubudozi, gutunganya imisatsi ndetse n'ibindi, babafashije mu gushinga kampani zigamije gufasha gushyira mu bikorwa ibyo bize. Abo bana b'abakobwa babafashije gushinga kampani yitwa Gitisi TVET Best Textile Company Limited, babifashijwemo n'ubuyobozi bw'ikigo cya Gitisi TSS. Muri iki kigo kandi gitanga amasomo atandukanye mu mashami arimo ishami ry'ubwubatsi rizwemo Building Construction, Automobile Technology, Electrical Technology, hamwe na Food and Beverage Operation, ndetse kikaba kinafite amasomo mu mashami atandukanye y'ikoranabuhanga nka Computer System and Architecture, Software Development, Multimedia Production. Gitisi TSS yigisha amategeko y'umuhanda ku buntu, aho umwana abona provisoire mu gihe gitoya, ndetse ikanigisha gutwara ibinyabiziga, aho umwana abona perimi mu buryo bworoshye cyane, babifashijwemo n'ubuyobozi bwa Gitisi TSS. Iri shuri rikunzwe na benshi cyane kubera ko rifite intumbero yo gufasha urubyiruko rw'u Rwanda mu kwiga amasomo y'imyuga bizabafasha mu buzima bwabo bw'ahazaza. Muri iki kigo banafite n'uburyo bwo kwigisha abantu igihe gito, short course, mu gihe cy'amezi 6, ndetse n'umwaka umwe, cyane ku biga ubudozi, gutunganya imisatsi ndetse n'ubutetsi. Si ibyo gusa kandi tubafitiye n'imikino itandukanye ku buryo buri munyeshuri yisanga mu mukino ashaka. Ku banyeshuri bafite impano zitandukanye, tubafasha kuzamura impano zabo no gutangira kuzibyaza umusaruro bakiri ku ishuri. Iki kigo kikaba ari ikigo gishingiye ku idini ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, aho batoza abana babo gusenga, kubaha Imana, kugira ikinyabupfura ndetse no kumvira abarezi n'ababyeyi babo, bakanarangwa n'indangagaciro zibereye umwana w'umunyarwanda. Babyeyi, burya ngo akabando k'iminsi gacibwa kareka kabikwa kure. Murumva ko hano ari ahantu heza ho kurerera abana banyu kugira ngo bazagire amasaziro meza. Ku bindi bisobanuro mwadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo X Gitisi TSS Official, Instagram Gitisi TSS Official, YouTube Gitisi TSS Official, cyangwa mukaduhamagara kuri nomero ya telefone igendanwa arizo 078 35 31 830, cyangwa 078 77 0 Murakaza neza muri Gitisi TSS, uburezi bufite ireme ni inshingano zacu.